muntie, ye muntie yanyo, ye akofa ba muntie, Adum TV fo akofa ba muntie yanyo, ye mofa muntie arefwe. Adum TV. Yeah, you do. Sweet Lady Fruit Juice ni ensodokwodokwa yedi nuabaye esichebi nim another esronku enuanu a emani pedwenyi from yedi aye yemfa kala any preservative bia fry eyo body insano obia tuminumbi e can form ankwankre eni nipeku a ehieju mani se only chilled Sweet Lady Red Grape Juice. Sweet Lady Red Grape Juice the papa pesichebi a rendi Emma Hosepe, and the energy uncle, and for let's menu, and if what's menu. Cheers. So, no be the winning Jama, Fabra Bejusika, Sweet Lady Red Grape Juice, a young Hosepe. Pacho mwakwa baba Adum TV so pacho udi mimi aba from Baffour Agyei we sante hene ma brani namsa Baffour Adum hene nso nadawo manahen kwa okay and already appear anam pacho mani so enne eye wukude ye ba ha sei ye hu se na mukum enam bi ewo echo na Nana Pacho radio adaroma enam no ase chese yo enam no ase chese senen bebi atwam de kaka en se na anka ne de nipa
ana ye na eneno Kristo sunti edu dwan ntubi ya mane kwa na no to na no ekopa koka sembi kutia sante ma ese mfa krem ese abrafo kuku anu no na naso de na we bone ese ye nyini dwan so entina da bone ne we Awukude yikum dwan se ya on parties baby yi adi ye nkunwa nuane bibi ti se na kuma na hara na brebo na ya the sa ni adi ne twitwa ne adi ayo adi no aduane kunkunwa so ti Adum na no ye nyina e box no o de kunkunwa no so mu no yoko a odi bi mankunwa ni dibi kunwa dibi ansa no bibia dibi na wo abedi aduane no bia so no se wunya bakora na be ma de no ka wa na onyem ana wo yi wado se wadi nkunya na dia ne bi ana awi akunya no so nam na wo nyim no kwose na nkunya no bikun iso mu mpefi sara tie ana entibasa na yekum dwana ne ya ye di bia ye dwana ma nkunya ndidi bia obi o bia tibi but isu ni tibi dibi obi bia la tibi dibi ana mpachwere adarumo na okasa no na okasa mu no se kane tete no na nipa ana ebia mutimi ekuno sedru akwasi Awukude bi se da bibi se ya na nipa be mu sa anu de kasabebuo so atase aha kasabebuo sabe meken de oye keni be de wati de meken nyina ase so benyansa ne ebunibe nkana sem efesan kane tete wono ye Nana Nom ono na na abre wati yesi ademosi ahimfio o manhia adinse ona na obesoma se ko foma na dabi ba bia blocko se aisa uti kurum na se nsuo da bone yinkum na akoma oyira wayira yenkobusu bia dawuro ne babosi ni pawe ko fom da bone wa ma na fe ya bodawuro ne o manfo o hene ukurum no wakogunsa sampa se ukwa ya no da bone na uko nwuram wa na nsum wa nsuru baba abeka opa wode ne ba mawo wode ne ba mawo hene opa ofa ne mawo hene no wode ne ba mawo hene wode ne kosie onku wanya ohwe na wode wakosie aha namba chora na adarumo enam no obia na timiri bia na nokura yadi ne nkunya ndi omu die wiade a obia se nkunya nni bia ontimi ni kunya ndi bibio dia atese akwa asori na pope ana bishop ashira Jesus yadi piti obibia so sana santa man yatie na wede na mani sense ho me bae yete se odani dua so ampa ana ko medane dua na dua medane no se da bia masem ya na mekasa me bafo se to me wo ho no sabe me so me nkere so Adum bi santini mani bafo Adum hina dawro ma ne me papa ko fie chi bafo chun barema ya santini bla ye wuye ana na mama yesi enti me sori amapa na me kasa me dika yi me papa ya ansa so me yi santini manso aye efise me papa wa ankwade kra chi wa meso amebokwa na nto anka me ntimi mfaso tina perifo se bokwa akoto osu na asori fretete timi papa sa o twato na me so me nam so na duana me dane no aye no kure na afi ku bi sampem ya wonya ne bia bi ko santini ma na dawro ma nti na je odidi free to forma na ma fedi ono na ma me hu sa no ma wo nyina anka ne de me na ma bokko twene nti na abusun sande na bi di akire na me di akira ma me bi mi fira abusun sem akọ na kaba sori honhom sori aworu mi fira ko jidi mi ebo masu mi firi jiri ko materis na mi sa bodon jiri so na me bodon na ade bi Nyankopon pese wo ye bia no so de mpa boka ho ma hu eti em se ko wiye se duadani asema woken ba santi ma de shem so na sa de nyina ko esunsun boduma ma na ipa ne ba bia na abekasa de du tumi ni ma wodi a na yi de hu odi eti dua me dane no
Debi am kaso bi adan dwa bi aso ye no kwafo anyi sika na wo pe ani ahonya de da pa wo ye doctor wo jini panko na unkum ni pa obedi ni dwa aba ebi ni pa no woni bi utimi kasese bi obodu na anya ni nti tinchina wo yire no no aje debi wo a wo dan dwa na abosofo no oso utimi so yetu hu ache adwuma na so utimi di no ma bi che wa be kwa betu yinsa adane ache nipa no ebokwa to wo ma wo busonfo no unie bi ana wonana bi ana obusani bi obetu kwa akoba bi na akohye nipa wodi ni da no akoboa no sa adwuma no wo ya sa na ebokwa ama wo ana de to so bi nso ye se nipa no ye de na ba na wo yare no no awim kwa fa so du abone ba ebia no odifo no amana hu se odifo o so padi chaw ni bu se nipa no baje mpata waje mpata ma na kuma ato yam odan ya na ayeyi afi so no obi wo wa no bodua no ebia mse me sika ayira sika me ko wa wo ko fa sika no ko ton ya ma bodua ni ba ko ton no di sika no wada ko mama dafu bia me ne ye nyonko brebo pa no wodi bia ko ma na wono so di bia to bibia mmadi na insurance akonya me ambodua na eti dua bona e mu se bebiri ukasa uka ade beche na ye na da ni dua no bebiri da ye ahonya de ani sika pe ye pentro nya ho ne sa ye no me ye no tete kwa adwuma fisa me na abre wa de tete me ansa na me be wie santen mansem enti man tra baba wa ni abranche enche da me na te me no onfa jana mo be mfie be etu na me na abre wa te me enti ode me ye se de ba ode me nam enti sem de me anche ni maba wa ye no me ni mu ye me ye bibia me ye nse tete kwa sa na tie na we die wada mu na odani dua idie afutu sama o ma because ene na mafo abai edua no asa omudidi agro obi a obete wo ya medebeje wo ya sei dise enti afutu sembe ana o na ba wabu sama sempa na mso yiwa no yipa asechire de se amiti ewrade yankopɔte ofisa ewrade amfama matters fasa som yekwa na ansa na ewrade so de mbeba no no onim de me beye nti enko wiase ni nyina ye mahia ahemfie tituru eho busu bie no na wodane a enyeye se wa ebodu na meka no kore ana wo so ebodu na wan so anka no kore na aka no kore nko na jufu so tum sampa hade wo ye ni ebodu na prepare chewa ade tina boso ne fe na oma obeba ensamanfo so mpedo tise ne etiase nda enne no ana so mu dane enyi musikaniti no ya me de bejewu aseba nya asem kwasem de bejewu na aye can say akoye topic ewo ma no santini si dabi satima si dabi so franto so nya mabo de ade kwanya mam ye koboka o chile bido unje sabiu eti so bi so frebo so mbodua nti anto asei o de ba himfia santima edia no yibo faka o se fakwanya mam na bo so fo hwe nane santima onu na bo so nyina ya ne je so gyan de obetia amya asese nkodane ebeyeye fuso onu wona ni ade nyina awura wona te enwoma ni nyina so wona yetire ye de ti atoro so ya so da ye pa we sunye santima so ya no eti ade tira bo sun bia wo hwa o kase ye mfre de ensire na eje adwuma be ye adwuma nansu ene na mafo ne de aye aguro ane wurofo ni efre eti sana te de na ko ye sade ko ho na ye dai ya bo ka de ka wuro wani ma mempre onare tra hodi the same bi no ye sa bi tira ma sade no ande koso no enso na nde sisi de abon de ase kura ende pepefu obo wangrafo wan ene top ni nyina eburu nua sisi obi fra sore oni obi wa asem oso de twame kwa sore aba ampa obo na obobodu ene na so na kwa no ko ye dai aso wodi communion uje yankopɔ gira bre uye hotini so di communion ope okuje yankopɔ gira bre chese na asem ne bibia no uye kronkron aso bi di communion no sana boso so na ne communion na kuje okodi ye dai na hunya so bi di communion no wo so boso yiwoni mse mpa ko boso so di communion no so no gira yankopɔ wanye yankopɔ na pede aso ne wonne obi fra so de no akobodua obi ko di communion no de onu akọ adro so ye koro ye to yare we ma no na dwuma wo ye won ka dem e de mfa so na abenya
etiri nyina enye de me se me de ka me kodia ki enyai saade no ne nyina ye together ba ko ye furu ba ko ma de ne nyina ki ye trase de ye mfa sumje sa no ma ne nyina ase ye kabom na matu makau obi ye ma de me da che no obi so wo a ne kuriri wonu ehu sa de ye wo ye odi ko ye nu enye enso de ba ye no nem se de sikanti ni dibirenti no di sisiri nua wonu so nim so ni obi a eti be tare so be fresh no abodua efiso wukunu so ana duaba so ma ho do bibiri bibi ti se ka mu duabo obi duabo ba do obusa no ese yire o se bia me ko ba bi na me ba le si kam ko peni pa won he o se fresh yo ne bo so no ni yesere no odi che ana obi wa mo no ne wa bodua asem ni si Ghana and si abodo kire wa de pa do bi ontimi ma ebusa ye nane o se ane ni api odi onu ni free ya furu ba kom no obi gira na nem no wa sere kokotwe ama no na no so ayeye obo odi oni pa ni wa kwa se madane ayede na adane peripa no ukodo so madane no ya so de dia ene na o se o ye dai o dane free ho fi se nwe ma nkum nipa nipa kumunye so nti na de o mi nu aba let's obi bodua edabe na etimi dane anya ma de bra na enfa nka no edani nyina atum de kokosi de ukude bebi atu na enso bi won so na eda bi a sada no ya mfre no o fere ko awomba ana so timi hwe da o de fere na beye no wasere no aya de sredi o sire suyo no so wada ma wo die se na so santi na wo hene bi a aso ko asem na asem na yeboko etu wa wunya asem na sabo so be se wunya sa asem no bi sanity na we do Adum ma udin biem ene odibre e fa me Baffour Agyei me ye santi ma brani na me san wo Adum Adum de tabi wo Adum no ebra mbapa ko fi eche e twumbere ma o kam no santi ye beda na se no ana odi mi simi papa nan to odi mi simi papa na se ne me nkoso mbapa se kam no na santi ma so na abrafo nyina won bata kese a ididi onu aduane odi bepika me ye ko fadie tina se be ko na santi ma ho ti asika nya santi hene bo ba Baffour Agyei do van re ni ma me sanity and then santi ma ka te da bi ana Baffour Agyei ne ko mo so ma ko ko yi da ma me nanan me nanan na na asa abachi otumfo se ti santi ni ko ma me firi ni mu sanity na so me ya hen kwa de awasa me ya hen kwa na bisa hen kwa de e de kwa se ahen ni no sanity na we dey pia ye da wasibie so se onya abre e maaye an we dey kalkun ye se agin kwaku anum ensem ni nyina na nana ahwie agu ho amaye eye amamre ene amane ejumedie ene ye wukude ye wo Adum ahemfie Adum TV Sweet Lady fruit juice ni ensodokwadokwa yedi nuabaye esichobie nim anada yesronku enuanu a emani pedwanyini from yediaye emfa kala ene preservative bia fry eyo body ensano obia tuminum bi e kan forma ankwankre eni peku a ehieju mani se only chilled Sweet Lady red grape juice Sweet Lady red grape juice the papa pesi bia red Emma Hosepe, and the NDGNco, and for let me know, and you put me know. Cheers. So, won't be any anjwa, Baffour Agyei Sika, Sweet Lady red grape juice, a young Hosepe.